аламам мекунад, бениҳоят аламам мекунад ки чунин шахсиятҳои қадрдони мо аз байни мо рафта истоданд. То Аҷузакампирам бозӣ кардан, ягон чизе намонд ки бозӣ накарда бошанд. тасаввур кунед ки 5 соле ки мо бо ҳам будем, ҳамеша як меҳру муҳаббату мисли хоҳару бародар будем. Асалбегим Саодатова яке аз ҳунарпешагони шинохтаи тоҷик ки то охири солҳои 90-ум дар байни мардум бахусус кӯдакон маҳбубият дошт, даргузашт. гуфта мешавад ки Асалбегим Саодатоваи 70 сола ки солҳои зиёд аз бемории қанд ранҷ мекашид, 4 апрел дар шаҳри Душанбе ин дунёро падрод гуфт. Асалбегим Саодатова ҳунарпешаи кино ва театр, яке аз муассисони театри ҷавонони Тоҷикистон буд. ӯ дар солҳои шӯравӣ бо иҷрои нақши Аҷузакампир дар намоишномаи телевизионии Алифбоҷон Алифбо маҳбубияти зиёд пайдо кард. солҳои баъд дар намоишномаҳои гуногуни театрӣ ва филмҳо нақшҳои зиёде офаридааст ва унвони ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистонро дошт. ҳанӯз аз субҳи имрӯз 5 март дар назди бинои истиқоматии равоншод Асалбегим Саодатова дар баробари хешону наздикон, инчунин намояндагони илму адаб ва фарҳанги кишвар ҳузур доштанд. душвор аст гуфтан вақте ки ҳар як шахсиятҳое ки ба дили мо наздик, ба мухлисони худ наздик ҳастанд, ба мардуми Тоҷикистон наздик ҳастанд ва ҳар яки онҳо аз мо рафта истоданд, моро тарк мекунанд ва инам боз як дарди мо аст фарҳангиё. як медонед, як зане будан Асалбегим Саодатова, мо ки тӯли чанд сол кор кардагӣ будем дар театри ҷавонон ва ин ҳам актрисаи беҳтарин буданд, ҳам модари мушфиқ буданд ва ман ёдам ҳаст ки вақте ки 1991 аз Москва омадам, апи Асал маро бениҳоят хуб пазироӣ карданд, чун вақте ки нақл кардам ту хурд будӣ, ман туро боғча мебурдам ва душвор аст гап задан. намедонам, бовар кунед, аламам мекунад, бениҳоят аламам мекунад ки чунин шахсиятҳои қадрдони мо аз байни мо рафта истоданд. худо рӯҳ арвоҳашон шод бошад ва мо ки насли давомдиҳандаи онҳо ҳастем, бояд ана ҳамон талошу ана ҳамон коре ки онҳо мекарданд, бояд онро бо сари баланд давом диҳем, бо дили поку, бо он хоксории худ. боз ҳам он мухлисоне ки ҳастанд, дӯст медоранд ҳунармандонро, фикр мекунам боз ҳам аз ин меҳру муҳаббати онҳо дили мо ҳам пур мешавад ва шояд умри мо ҳам дароз бошад. шиносоии ман бо Асалбегим Саодатова аз овони донишҷӯӣ дар шаҳри Москав ки гитис мегӯянд оғоз шуда буд ва Асалбегим аз байни ҳамаи мо ҷавонҳо аз ҳама ҷавонтарин буданд. хеле ҳам хушкилу нозанин ва тасаввур кунед ки 5 соле ки мо бо ҳам будем, ҳамеша як меҳру муҳаббату мисли хоҳару бародар будем. ва баъд аз хатми донишҷӯӣ баргаштем ва театри ҷавонон бунёд шуд ва дар ин театр ҳамеша бо ҳам чӣ қадар нақшҳо офаридем, чӣ қадар нақшҳо бозидем. ман дар хотирам ҳаст ки ман шоҳ дар фолбинии афанди абдумалик баҳорӣ ман нақши шоҳ бозӣ мекардам ва эшон малика. ҳамеша баъд аз шунидани ин даҳшате ки дирӯз ман шунидам, тамоми шаб фикрам гирду атрофи Асалбегим буд, чун дар сафарҳо мо ҳамроҳ мерафтем, ҳамеша бо ҳам ғизо мехӯрдем, суҳбат мекардем ҳама тарафа. ва дар ин нақши малика инқадар
این نقش می آفریدن، اینقدر خوب بازی میکردن. من همیشه شاد بودم که این خیلی دوست دارم، این خیلی یک شخص پارتنر صادقی دارم که از بازی ایشان من به وجد می آمدم و شاید که بازی منم خوب میشد. و چندین نقش ها همچنین در تلویزیون من ایشون از همون دوران جوانی، دانشجویی و تا این تئاتر جوانانی که ما کار میکردیم با هم و بغیر از اونی که با هم میخوردیم همیشه هم صحبت بودیم، دوست نزدیک بودیم، دوستانه سفرها میرفتیم. چقدر خاطره های نیکی باقی مانده است از ایشان. فقط همینا گفتنی هستم که روحشان شاد باشد و یادشان گرامی باد. میدونید از بین ما دانشجویان همکورسان گویم ببینید 9 نفرمان گذشتند. خیلی دردناک است، خیلی دردناک است، چون که با هر یکی اینا دوستان نان نمک خورده ایم. چقدر نقش ها بازی میکردیم در صحنه، همیشه با هم بودیم، درد دل میکردیم. 100 حیف، 100 دریغ. خب متاسفانه دست ما نیست عزیزم. همه مهمانیم، به نوبت رحلت میکنیم به اون دنیای نور، دنیای خدا. روحشان شاد باشد. معلم استاد، شخص نوتکرار، هنرمندی مردمی تاجیکستان، اسالبegim Saodatovaи همه شخصا میشناسم. من باشم از خوردی که با اپای من گلسر عبدالله و اینستیتوت گیت رو تمام کردن در مسکو، ما از خوردی او رو میشناختیم. شوهرش بردی میگبایف، اینا با اپای من، با تقوی من، با فرزندی تقویم عبدالحفیظ قادریف یک جای ختم کردم. و من این چنین یکی از رئیسورایی بودم که همکاری من حد و کنار نداشت. میبینید که امروز یک زن را بازی میکردن، پگاه یک کمپیرک را، تا Аҷузакампир هم بازی کردن. یگان چیزی نموند که بازی نکرده باشن. بسیارتر اینا در حج داده شده بودن و حج اینا خیلی با لذت بود و نیشدار هم بود. و من دیروز که فهمیدم که از دنیا گذشتن دست و پا خورده شدم. اپای عزیز ما اسالبegim فوتیدن، خدا جاشان جنت کند، منزل آخرتشان خدایا خداوند آباد نماید. الصلاة نماز جنازه مؤمنه، الصلاة نماز جنازه مؤمنه.